Wakung gede, suwire iraga nyaluk busana nidone ketangkil ban parakan maka dadu. Paman bentar kalawan bentir, mun kingkin unuk linuk di bisa jo paman. Aratu wakung gede pesan liusan anaknya pesu saking umahne tengange napi. Aduh. Nawagang puniki rayonang derwe. Inget Cicang mau pamit dumun ngerarah toyo. Nyin je kadene rakone nawagang niki rayonan cokore wak kitu ya. Kadene sesai nasib jelek, dunia nasib jelek, jadi nasib melah ngoyo-ngoyo ngadeng abang nasi. Halo, ratu, betara, mada kami simpene jalan. Beguling mangkuk. Mula jelemo iri ya itu pang dijauh dentung ini pang sekenen nak nyamping jero tiang entong beguling mangkuk niki nyamping jero kena rakon. Kadene saja ngentung aku. Beguling memang moy. Dengenge bantainya. Cai ngukul-ngukul anaknya buku gelap. Yang layak basang kene di perantan ngali yang bantainya nasi. Do pesantren ngukul-ngukul bapak. Bapak mau makan. Makan. Ngai ngelah pungut sini mau penyukan. Nah aku tengah maman jangan. Toleh nih ke samping apa dulu ya. Mirip cai sing nawang. Yen gelah medang makejang banyak-banyak gelah. Cenik kelih dua bajang. Sumuyuk ngaturang bakti. Sing kecar cai. Sing san caing lah pengono dike. Tok. Arek wacekin tangane. Tangane wacekin. Men nasi kan. Sedurung merayonan mangno kedas tangane wacekin dumun. Mangno ten dekat oleh rayone. Apa kewane bandak omah limo? Menapa men rayonan gelah? Ye, kaden sampun. Wawu pisan sampun aturang di tiang. Niki rayonang derwe. Di tiang mau pamit ngerelah toyo kaden kentan. Pangperek cai sing ada. Nah, sampun nang jacom. Dijo kok kenang. Ija jang gelah men. Jadi nya aturang Cina sih. Mendiro aturin di tiang. Anak gelang ajang paman. Belah mengil ya. Malah macelegakan gelah ngantong sang. Kaning deket cai ngapelak sana buku kene ben sada aeng penganggon sini megrende-grende ke. Ratu duakung. Engke didang lunsur iwang nen joko dewa dan dokene tanung ning didang mar joko dewa terus. Genahan di tiang rumah malu bocah. Maluman makan gratis.
kan ken becice punya cai. Ale numah. Male numah. Male sampun tokori dewa dukori tijang. Kengkenan gelas yang duka. Tokori dewa saniwang. Ben gelah plen. Iwang. Dados busano derwe para kani benternya lo. Termana hang tijang tokori dewa rezipun. Aku mirip cai bisa ngadokan mata. Bisa mirip cai nyeledet ke samping. Mata duen klik-klik muna gedean di jakal jang, ha? Driki ojang jang. Mato jang di margo me lilek montol. Jang san. Aratu dua kong gede. Titiang mami tang lugere aratu dua kong. Apa nih kalade aturang cibit, ha? Basang titiangnya sampun betak. Tio betak. Mesti 1000 makan. Jangan ongkos atak. Langsung madaya gelah. Yen ale pernah ne cai ne sangat andelin gelah. Apang sida ngemang tetuladan, apa ne madan melah, apa ne kinucap rahayu, apa ne kasih nambah mau tamu di ni jagat. Walau yen kini pengelaksanaan sini rumah sak cai ne sangat nemeran kewibawan jagat gelah dini. Wah kong. Sematre nenten wenten manah titiang kadi panganikan Jokor Dewora. Wau titiang rumah sering sikian iwang. Mang neledang Jokor Dewa ngampur yang kesisipan titiang arah. Yen cai ada sedina-dina ada dini diuri. Karena hang nahi pun. Iya namuni kadi rasa kepiah paran purin gelah. Kadi ida anak kelingsi. Apa pun lakar medal ke jabo puri. Kadi rasa metangi ida sing kayu. Bisa cai ngabel laksana. Ingih sami sedakingen puri kesungsotan aratu aku. Kong. Nenten masalah titiang ring kewentanan nunas lugre titiang ide ajin Jokor Dewora. Sane kangen ang titiang ring mana ring paini kan sedana rin Jokor Dewa sane wau moyu setigang sasi haratu dan pejalaran punapo punapira rin ngadak sedo piak dikangen mangan betiang Sane kangen ang titiang ring mana salar tuaku. Pejak rien Jokori Dewa kantun alit. Dalari doh anak keling seribun Jokori Dewa sampun ngeren sedo tuaku. Yen apa kadene mahawanan. Mundo setunggal purnama dilem kajang klion. Aturang bakti. Yang kemana antuk titiang namet arat menawi enten anak dulek iri ati ring lingih Jokor Dewa iri kiring kurian aratu sandang Jokor Dewa ngopi Yen kayu sing gitu do kapan ada wicara buku. Ingih kian sasa puniki kewentanane tuaku. Pineh pecet jag lunga. Ring dijo menawi wenten anak wikan wicaksana iriko batu tunasang. Lungan jak itu saja. Lan iringlah lungo ketlangin wana. Nangken reng meraga sang sadu gunawan. Apang presida leda ide mapaice. Mana melarapan paican ide. giring arah Iring lari sang sitiang jiri. Sampun lintang ring 6 sasi Jokori Dewa enten iriki nunas saja ring idona kelingsi kemon yeling dados pinunas titiang bosan dia muniki sampun apir yang dia muniki ini sampun wikan Jokori Dewa sandang kan male banget pacang lajang aduh bagong istri semaleo titiang sampun emot pisan wenten iriki ini dia budang ini sampun apir atas nandeng baby titiang namai
mengandu kejan. Dadi rasa yang gelang, melenan prejani semitan bibini. Tahu parilaksanaan bibini teh. Yang saya hanggelang ngajak bibi poan. Bibi cinga gelang, sekata mesebang bingang. Pakadek pekenyung ngajak timpal-timpalnya di pesramu. Nejani tunggu dadi nadaksa. Bibi ngabot sebang buka kenepi. Turmaning ni sangat sebetang gelah di kayu. Panen madan puan dengan puput nuna saja. Bibi sebenarnya melipetan ke mekerat nebura. Sujatane apa ni sangat sebetang bibi. Apa mirip ada parilaksanaan gelang. Utawi munyin gelang. Ni sangat mirip ngutang sengko di kena bibi. Yang tegarin kegalangan bibi matur kapinin gelang. Ratu dua istri. Menkengken bibi. Sani banget sebetang di dia ring mana. Untuk apa? Niki dan Akelisya. Ketat pisan rek parosisione mako sami. Tapi malih cokori do pasang iring titiang lancar. Kajapo menang suwean gede tanado sampun titiang keduken. Kadi titiang menewe bajang rade sampun iki. Wentan ring pasraman. Kan ingung titiang wentan niriki. Kemon cokori dewa mang dongning malih ring kewentanan titiang iki. Man kengken titiang rindu. Sarang tunah titiang cuma. Makin suwe kalian titiang riki. Yang sampun titiang kalian rares karena tunangan lena. Kengken malih bidan titiang mulai siro gak bak titiang ini. Rasa kedek gelamira ngatur bibin. Tane keto-keto ni sangat kena hang bibin. Pantas bibi rasa mat ngiring gelah dini di pesraman. Di yang dadi pengide gelah. Dadi sing bibi ngenahang gegelan malu. Utawi ngenahang bakal luas melali dogen. Pun mados. Melajah malu selagang. Buen pidan inen supo bibi madan puput nuna saja. Didu bibi madan dua. Kena bibi bakal ngudiang. Kena bibi bakal ngalih soma. Gelas sing bakal nomang. Dewek bibi bakal ngalih soma bi. Nejani ulengang. Cumpuang malu kena nuna saja dini pesraman. Tapi bakal istri. Wenta natur di tiang asapun iku ring cokori dewa. Wanta di tiang nyuk-jogen kayon run. Napi jaki-jaki nyukis kayon cokori dewa nuna saja ring idon akelisi. Asapun iku nyukis. Sangat pelatih yang ngelang ide beli abang orang jangan tangkap di ini ya bi dulu sangring ide yari sana mangkin membawa senapi wentan sarat mat beli ngaleng-ngaleng nak buku dewa wentan api menang pang dengapung ida nak keling si rajung dewa nih ngaturang ragani dewa nih mai lunas aja apa sukseman dewa nih teko mai kadan lakar merikang lemadan keutama kauruhan pang sidangon ni dewa pabekal manipuan dinuju dewa lakar mewali melipatan kemu udah ratu beli aku lintang suk semua titiang nampenin paucanan beli dados lali yuk titiang ring sapun api keginan titiang nuna saja iri-kiring pesraman beli nemangkin titiang pacang mepamit pacang rarasekang utawi ngeratoyo anyar mereka kudiang ratu aku kewantan banget emangkin ping lungsur titiang rengangan mo sampun nang bok suwe lungo nentan sido titiang jagi suwe mepasan magu wau kemantan rasa paling titiang roroen magu ngiringang ide beli nge moge ampun nang suwe mo nge pemekas toyo hanyar ya pani dona keling si rakyat bakal nyudio sewana pando kasepan bang yang titiang pacang ngiring ide yari ngeratoyo anyar dulu san cokori dewa ngomit dan aling sa lemari titiang mau pamit ayo sama nak bang dengalan kase bang dan yang gelakan di keduken ring ide yang begawan kayon gelah bakal kemu ku dia anu ngalebung mo di jalan ring gelah Pakong istri. Bibi punya apa tuh, Bibi? Bisa napa lagi? Kolon ngulang Tuh, yang tuh medan dipakai pesan di anu nih. Ini menawan no manusia. Kena udah kebong anu nih.
aja jelmonya jangsan. Hijau aja. Jak status sek dori. Giring-giring kaonen udiang nyantos ngipun jelmo kagena. Ijang. Pengide gelah tekin cai. Benjak pradi diajeng ide anak. Panahang titiang sampun duh Cokori Dewo memarga. Jelmo Ulah males. pakan sedikit dewan Inggih. Pradi diajeng ide anak ini sih. Melangsan yang penting kanan. Dumada ledang ide tekini raga jatlu. Dumadak sido antuk titiang nakingin kadi pekarsan Cokor Dewo. Inggih giring raris sang memarga. Singgalan tengah. Lakar mesanakan malu. Cai, apa sebenarnya apa geluran marto? Selanjak kamu. Nggih. Sang sapa sira menawi wentan sane malin taru iriki salen pelangwana mangno matur titiang ring Cokor Dewo sapunika kayun duwene. Pradi kengkene punakin gelana. Tinggi. Ada salah. Main delokin apa-apa jeung niki ring anak aku mumpung liwat alasan ini duk kedue antuk ida bang nyidang hasil aku malih nyelakin nyen mirip adon malih kayu di tengah alam. Wah, teu kapan aku juru boros. Artar, Apa? Kengken. ada si Komo. Jelema ketat. Sakan memati nyaman nih. Tuh Raden Cang Cai semua mati taruh pada ke raksasa nih. Agak cang botali lo, Ci. Badah. Hah? Ingat ya Cing abot tali. Iki deh. Pasti ingat Cang Ciwan latihan pramuka ya. Iki ya. Akan biasa ngabot tali. Hah? Wasijo ya pramuka bu ngabot tali. Belum oke. Tuh. Dan pramuka menek ke gunungnya mandaki. Akan biasa ngabot tali. Yang pramuka menek ke gunungnya mandaki. Weh, yang ada pramuka menek ke gunungnya. Tuh madang mendaki. Gitu, boh. Yang ada yang nak cenik-cenik mau pelalian di bukit, tuh marah madang mandaki. Sing. Singingnya nih. Yang ada nama pelalianan di tuh mabuk. Aja kena yang jawab nih. Oh, nana Jawab nih. Manusia, kencan. Angkiannya tungkul sengal-sengal. Hukum orang manusia, manus. Ini cai nih sing bisa ngabo blog gajum dah. Besesai cai melaksana gitu. Tuh ada unuk. Raksasa ajak mau pelalianan. Sampunang ke bobeki. Udah mau pelalianan ngajak raksasa. Untuk yang ngatalik nih, mecablok kok. Bener nih jauh. Dan pangen Cokori Dewo. Besekala cai ngajak marah. Meme jatmu ketap pas apa Banyak kentong ipane ke panggungnya. Ireng rerahan atau batam jatman jangan.
Mongko ngong bakal nelokin nak luk-luk ne balu. Iya. Sampunang jajah ngusang menikum lain. Apa sampunang jajah? Besekali raksasa sing jalan lain nabi raksasa. Aduh, nabi raksasa. Kenapa nabi raksasa sampun nyelekedek bangkong? Sebuah mati nabi bonti. Keredekan ibu ngasen. Kanti bindet wake melaib. Das bangkong kat ceburin. Nejani wake yang sing manual lasang. Kengken kenyal wake maro. Wake sing suka tawan. Nejani tanang ngoyong pipi. Wake yang sing mangecosen pakai dibone wake sing suka. Ngoyong pi ngoyong. Mediolas ngoyong pipi. Itu ngoyong. Aduh pi. Ini tanang. Ini tanang. Ngoyong pi. Pipi ngoyong pipi ngoyong pi. Bagian ngubar-ngubar. Kita bagian ngelut-ngelut. Tapi cang ngelut ngudang ibu eprot. Mawanan ngong repot. Hari kalau kita ngelut wong pawestri. Ngong merasa cemburu. Waduh, raksasa melaib. Jajah ibu, ubarukan pemburu Manusia ngong ideolas, bangong ngelepok. Main. Bokang ibu gelut ibu. Yang sing as dijen ibu ya. Manusia. Sing pelot ngong nang genit jet ngonge. Kengkenang awak raksasa krek. Si pantas kerok-kerok. Manusia. Musti kami kita wong pawestri. Ri kalau ngong aturu, kita ngecosin ngong. Hari kalau kita mau kecos, ngenah celana dalam. Doain celana pun. Ngong raksasa playboy. Tawang raksasa. Siapa nabi? Inggih jero anak lanang. Doaning titiang nake kebencane nantuki raksasa. Ne mangken mediolas titiang lunas tulung ringangan jerone padang ipun raksasa ngajero. Nona istri. Ngoyong. Sandang sang sayo. Wendan pun ni raksasa bang yang titiang sana mumpuni. Aku dah ada raksasa. Kaleng kene raksasa beragarik. Raksasa sing amah-amah. Tunyan si tangan raksasa. Mau mati kena jahat. Mati. Ani, kanang das gue. Ibu raksasa tanpa semu. Manusia. Kegen. Apa artinya tanpa semu? Nih. Sing tawang ibu.
Afrika. Apa ya dar? Aing lincah raksasa. Ngong dadi wakil presiden Clinton. Listen pada manjero. Ampun sang saya. Ibu raksasa. Donen merasa cagar tekin pau kudana. Pan merasa tekin gobo aing. Salah-salah ngelawan aloh. Yen ibu mulo saking dot lakar nyentokan duwi sesan. Wakil arep Jani kanang na. Adiang kenapa udah doirang? Raksasa bentir. Daskat bentur. Benah hapik. Raksasa misin loken selano dalam bedok. ini siang lah kahilenan sih. Mungkin. Yang dodo agong si moh kita. Rimi pasola sih. Raksasa! Raksasa! Manusia ngong ben pidan mangelut. Kang Wang Perai. Untung anton jangan buberakan ku kini. Duwaksan raksasa ngale gawe we. Kadana saja raksasa bebangkau. Katakan melintang kamen mau kecos. Kasanggo mau kecos menung yang mata raksasa orang. Juari dia. Jero anak istri Kengken. pang padam tenengeng mas. Bang padam teneng yang misi sing aku. Men sing ngene ngati not. Tidiang nak nelek tek. Pak pembinaan itu. Ada kan? Yang nanti di dalam wilayah tahun ini kita kawan cakap paling untuk besar lagi. Si kenapa ngeresap penutan jelemu. Ya nenten teh titiang. Medue winayone sapuniki. Duh kapan cok boleh ketemu sarang istri puniki? Biarkan iwangan dia. Pasti nak bagus iku ada raksasa ini. Saja. Masa mungkin mangdungning kita mangdungning. Sang medaken sapa sira kumantisanen Jokori Dewa Kadiman. Medapung anjen. Laju hari sing bisi yo tandados sapunika. Pedaging nawa kang didiang jero anak istri. Apa ngajeng titiang banget melungsur ke ngerene Sinampura. Doning kewentanan wicarane kadewau. Jatin dia pun amat reboyo wenten manah. Acang kurun yang kalian jerone. Ledang aksama yang sekian didiang. Yes. Ayo jero anak lan. Sampun angin iki punika banget tanggep pisan. Pamekasti dia banget ngatrangsuk semua manah ringangan jeron. Doaning sane wau. Jerone ledang nulungin sekian dia. Mademangipun raksasa. Yen enten dekadia sapunika, minap sapun api sampun penados dia. Suk semua banget sane aturang yang ringangan jeron. Inggih jero anak lanang. Mangga nenten jauh-jauh di tiang mata. Sapa sira gumantiangan jero. Tur maning mawit saking panegara nabi. Ledangan baosan mangga di tiang tata sumi jero anak lanang. Inggih duru sang sapa sira mangga patut-anduk yang matu ning jero. Jero anak istri maka kalih. Di tiang boyo jawenten sios.
Gumanti wantah putra Widyapura. Iya, Bu. Raden Wiradarmo sikian itu. Semedang Jokori Dewo. Aing beli agung. Ora kok kan beli jagung nih. Apa jadi ngau sih? Oh, Cokori Dewo beli aku.